miɗo molora Allah immodde cheytan oɗo raɗaɗo yurmede Allah fiwata o lorranka diina an wonaka anna an tasimore bakarati wonɓen en janggay hande si Allah hoddiri ila aya 237 ha 245 e hino kañum aya jeɗen joomi daali hafizu rene tabiton ala salawat e hoore julɗele ɗen fof wassalatil wusta e julde hakkundere nden wa qumu lillahi darane Allah qonitina ko yankiniɓe fa in khiftum siko on huluɓe waɓutu yoni farijalan juule hiɗon seppude awrukbana ma hiɗon waɗɗi fa ida amintum si on hooliki on daɗi ko hulɗon kon fadkurullaha jante inde Allah awa juule kama allamakum wono Allah andiniri on non ma lam takunu konko laatanoki ta'lamuna anduɓe walladina ɓen yutawaffawna ɓene hunnane ɓene ƴettite minkum e ma on wa yadharuna ɓe acca azwajan sonnaɓe wasiyatan yoɓe wasiyanoɗi azwajihim wonande sonnaɓe maɓɓe ɓen mata'an nede ka galle ilal hawli ha hitare timma ghayra ikhrajin ko alda e yaltingol few fa in kharajna siɓe yaltani hoore maɓɓe ɓe yaltinaka fala junaha alaykum junubu fawaki on fima faalna e konko ɓe huufi anfusihinna e wonkiji maɓɓe min ma'rufin immorde ko moƴƴi wallahu no Allah azizun Allah ko fuuluɗo hakimun ko ñeñuɗo walil mutallaqati hino wodani sonnaɓe sertaɓe ɓe mata'un neminede okkore jawdi bil ma'ruf no moƴƴiri haqqan waɗgol ɗum ko haqqede alal muttaqina hoore huleɓe Allah ɓen kadhalika ko wonani yubayyinu llahu lakum ko ni Allah ɓanginiranta on ayatihi ayaji makko ɗen la'allakum ta'qiluna belaju on haqqilay alam taro bela ayi ali ila alladhina faade ɓen kharaju yaltunoɓe min diyarihim ka galleji maɓɓe wona goto de wahum kamɓe ulufun koɓe guluje hadara al mawti ka rentagol e mayde nden kulol mayde fa qala lahumullahu Allah wi'ane ɓe kaɓe yaari toon muutu maaye fo maaye summa reti balɗe ahyahum Allah wurnitiɓe inna allaha no Allah lazu fadlin ko jomiraɗo ɓural mawnungal ala nnasi e hoore yimɓe ɓen walakinna ko wontum aksara nnasi ko ɓuri hewde e yimɓe ɓen la yashkuruna ɓe ala e ɓe jarna ta nemaji Allah ɓen ɓe ala jarnude Allah wa qatilu haɓe fi sabilillahi fi lawol Allah ngol wota on hulu wa'lamu ande anna allaha no Allah sami'un ko o nanowo konguɗi mon alimun himo andi anniyeji bon e kuuɗe mon man dha alladhi ko hombo woni on yuqridu llaha ñawlowo Allah qardan ñamande hasanan moƴƴude fayda'ifahu lahu Allah sowanamo ɗum ad'afan cowalle kafira ɗuɗuɗe wallahu no Allah yaqbidu himo tama arsike o satnana king mo o faala wa yabsutu himo fontana o yanyana arsike mo o faala wa ilayhi ko faade ka Allah turja'una woni ko ruttoto ɗon ɓaawo mayde yo Allah andi ɗum no hewta en taw ko en yawtana ɓe yaafa jomumen daari e nder ɗeɗo ayeje Allah daali hafizu reene ko wiyete reenagol e hunde ko tabotugol e mum duuma ayna kadi reene ala salawat e hoore julɗele ɗen fof totte ɗeɗo julɗele ayne sartiji nde julde wota on bunna ayne farillagi nde julde ayne waɗɗiɗi nde julde ayne yankinare e nder ndeɗo julde koni ayne wota on jooɗo haa ɗi yoɓtuji feƴƴira on wota on yeɓuɗi yoɓtuji hafidu ala salawati duume e hoore ɗeɗo julɗe nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam julɗele ɗen joyi Allah farliɗe e hoore jiyaɓe ɓen kala arduɗo e majje ñande dargal o tawi Allah o yeebali hay e hunde e haqqe e majje immorde e hayfingol haqqe kañum julɗele ɗen ko
ardi e majji no timmitis hay hunde o yeebaade na yandi ñobbugol juuɗe na hunde non o hayfinaade hay hunde e muɗum laatantomo ahadi ka Allah nde Allah naadatamo aljanna kala arɗo ñande darngal tawi o yeebi ɗe ɗo julɗele o dankaki ɗe o heɓɓaki ɗe o jogitaki no haniri noon oɗo dey laatantako mo ahadi ñande darngal few oɗo ko immindinte ko feefiri awna e hamana e qaruna e ubay ibn khalaf kanko e ɓeeɗo immide to ñande darngal tawa noon boni wondiɗɗo mo immodeɓe haray fa bi'sal qarina hafidu rene julɓe ala salawat e hoore julɗele ɗen wassalatul wusta e julde hakkundere nden ɗum ko alan sara woni julde hakkundere nden saabu hadisege sellude arde ka Bukhari Muslim ko tindini wonde ko julde alan sara faanda julde hakkundere nden no ardi noon ka ñande ka jihade Khandak kayitande jeegaɓere fergu nelaɗo mum ka jihade Khandak nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam mala allahu buyutahum wa quburahum naran kama sagaluna an salatil wusta salatil asr yo Allah hebbin cuuɗi maɓɓe ɗin kañum heeferaɓɓen e jigalleji maɓɓe ɗin yiite wona ɓe sogodini men noon ngay e julde alansara ɗum ko julde hakkundere nden ɗum ko julde alansara Allah subhanahu wa ta'ala linti juldere ɗen fof hafidu ala salawati umum wa salatul wusta khusus o huɓintini o hertini surtout noon julde hakkundere nden aba alansara nde julde alansara fuuti goɗɗo no way wasi o perdi kala ko o mari kon fof wa salatul wusta julde hakkundere nde julɓe wa qumu lillahi darane Allah ka julde e jaaka julde wona jooɗagol si on tigi no wawi darade sellataka o jooɗo o juula few woni si tawi goɗɗo no wawi darade o ɓaaraki nokku o tugginaki hay e hunde si o darike o ɓaariki ɓarande tawtara mo sorti ka o ɓaari ɗon o yanayi hara julde makko nden ko bonde saabu accugol makko tugal nde tugade julde nden si onti no wawi jooɗagol o juula o daragol o ɓaaro o juula kam daragol o juula on tigi jooɗiki o juuli o jooɗitinki o juuli mo wayla daragol o juula oɗo kadi julde makko nden ko bonde saabu acci tugalal e nder tugal nde ɗo julde watteyla ɗum ko nden tugal ko daragol alqiyama al qudra wa qumu lillahi darane Allah qontina ko yankiniɓe daragol ka julde ko farilla saabu ari e hadis mo Humran bun Husain tamjini filli o wi kanat bi bawasir فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبك جولك أدريدو si a wawata juulugol ko a dariɗo jooɗo si a wawata waaloɗa becce ma ɗen juula hafidu duumeyo julɓe e hoore ɗeɗo julɗele joyi farlaɗe sabu duumagol e hoore tottugol ɗe ka waɓutuji majje حافظوا أيها المسلمون على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كون يجل دومي رene e hoore ɗeɗo julɗeɗe joyi farlaɗe sabu duumagol e hoore tottugolɗe e waɓutu mu'um e fe sartiji mum e tugale mum e waɗɗiɗi mum rene e hoore julde hakkundere nden ɗum ko julde alansara darane Allah kay nder julde tawa ko on ɗoftiɓe ko on yankiniɓe alkhusuh ruhu salati ko yankinare nde woni ruhu julde si tawi yankinare manki e julde hara julde nden nde maayi Allah kadi faala ko maayi ko fa in khiftum si on huli e sanga waɓutu ɗon raɗede mayɗo raɗade waɓutu yoni e hinole fo juule yiyatake men hande hewtuɗen wo fa in khiftum si ko on huluɓe on tam inike waɓutu on yalta e woni on gaynade julde mon nden ko honɗum waɗa ton fa rijalan juule haray ɗon seppude ɗen yarde koyɗe mon ɗen arrijal ɗo na worɓe ni dey ɗo na worɓe faanda ɗo ko rajili ko rijili ko e koyngal yo ƴetta
koyɗon seppirde koyɗe mon ɗen hiɗon seppirde koyɗe mon ɗen faanda fari jalan ɗo juule hiɗon seppirde koyɗe mon ɗen awru ko banan mayɗon waɗɗi si waɓuto o yoni ñawletake kala ka wonɗa ko ya juulu wona jihaadi wona raɗagol wona raɗede kala ka waɓutu o wona nawnare wona kella wona kulol wona hoolare hay siɗa huuli ko ya juulu hay siɗa hay waɓutu on si tawi tun o yalta woni ko ya juulu ka wonɗa o fari jalan juule hiɗon seppude awru ko banan mayɗon waɗɗi fa ida amintum si on hoolike bimana on daɗi ko hulnoɗon kon hare fadkurullah jante inde Allah ni fadkurullah jante inde Allah bimana juule kama allamakum wono Allah andiniri on noon ma lam takunu konko on laatnoki ta'lamu ɗon andi e ja goɗɗo no juula harno seppude fewti qibla fewta qibla goɗɗo no juula harno waɗɗi fewti qibla fewta qibla si tawi ko alhaal daruri sabu ɓittorede siko on hulɓe ayɓe mon juule julde kulol hiɗon yankini hiɗon seppa ka hoore koyɗe mon mayɗon waɗɗi e hoore kala mbaɗɗateri wo mbaɗɗateri e kala alhaal no wawirɗon kadi hayso ko eɓɓirgol hoore nden foti ko e qibla hina e qibla si tawi kulol ngol non yiwi hare juule julde hoolare jantoɗon inde Allah nden ka nder julde wota on ɗuyto julde nden e mbaadi mayre asli yanko andande nden few woni wota on ɗuyto julde nden e mbaadi mayre asli yankore nden ruku ɓanto waɗa sujudu ta on ɗuyto hunde e mbaadi mayre asli yankore nden jarne Allah e hoore konko andi noon immorde e piiji e dewe e ñaawoje konko on laatnoki ɗon andi miigiti ñalande goo e ñalaɗe feƴƴiɗe taw ko est ce que no woodi ko annduɗa e kaaɗo diina ma hiɗa andi hade hunde e anda awa andi jarni Allah e koko Allah subahana wa taala andinma e kaaɗo diina Allah ɓeydanama gandal wattaqullah wa yuallimukumullah huule Allah gollitoron ko janngo ɗon kon Allah hokka on gandal on yiyali jomum daali wa itta adna rabbakum la in shakartum la azidannakum Allah daali si on Allah daali si on jarnilan on weltani kelan komi waɗani on komi ɓeydane on saabu Allah lanniraka o lannirtate kadi ko on mari kon lannata fa in khiftum siko on huluɓe farijalan juule hiɗon seppude awru ko banan mayɗon waɗɗi fa ida amintum si on hulike on daɗi fadkurullah jante inde Allah nden kama allamakum wono andiniri on noon malam takunu konko o laatnoki ta'lamu ɗon andi feƴƴen kadi walladina ɓe yutawaffawna fatatoɓe hunnanteɓe lajal mum minku e mo on worɓe julɓe yo worɓe julɓe ɗen worɓe wonɓe fatade hakkudeji mo on waydaruna ɓe acca ɓawa maɓɓe aswajan sonnaɓe tawana silbatere ɓe woni faati ta ko marɓe ɓengu faati ɓe acci rewɓe wonɓe e dewgal maɓɓe ñawore dewgal ma ñawore dewgal wasiyatan ko wasiyanagol bi maana yiɓe wasiyan li aswajihim wonande sonna maɓɓe mata an neminede okkore ñaame holtine ka galle ilal hawli ha hitanden timma gayra ikhrajin ko alda e yaltingol ɓe raɗoɓe ka galle ka ɗon fa in kharajna siɓe yaltani hoore maɓɓe ɗon hitande timmali fala juna aleykum junubu faaki on fima faalna e konko ɓe huuwi fi anfusinna wonki ñoɓɓe min maruf immorde moƴƴere wallahu no Allah azizum ko fof lakkimum ko ñeeri ɗo kadi ko ñawore goo si wona tun karma koɓɓe wi oɗo aya bortama aya edda on ɓaawɗa borti oɗo hari tan jahiliya si sonnajo mawdi makko fatike ko ƴettugol mo naɓa waɗama cuhum togo kasera foggo ndaara linke ɓurɗe e kanude kawor leydi o ko ɗen o jonnete jeeje o ala ko aada on noon no e jomum si yiyama enen sonnajo waɗɗo yo heynoro ɗo danere est ce que ino sattanimo sattana fiya ɗum ko aada men on no yo waɗa tiggare danere yo taaroy ko rawni ɗum sattanama ko aada maɓɓe on noon kamɓe haata ɗum sattanaɓe yaha ka sera hum ton ka tagko hokko sera hoggo ton waɗante togoru ko ton o hoɗata hita ha hitanden timma haraymo ton ko ton o naɓante ko ñaama ko si hitanden timmi ɓe ƴetta daabbe hum colum ma goɗɗum ma kala goɗɗum ɓe ara ɓe foppina e makko ittugol kata on
ɓe foppina e makko ɓe wi o ko heewi kon kala ko o foppi e mum kon maaya su'u on kala ko o foppi e mum maaya o heewi kon si o foppinaama goɗɗum ko maaya ko ni ɓe dankorano adul islam l'islam noon ari itti ɓe ɗum wi ko yo heyno lebbinayi e balɗe 10 donc hare ɗum way ɓen e kan o aaya ɗo ko ari tawi e aaya on itti heefera ɓen ko watta kon taho honɗum marugol mo ngol ka nder ka cuhun to Allah wi ko yo wonu ka suudu makko o datti o moƴƴi e makko ɗon haa hitande nden timma ɓaawo ɗum noon Allah subhanahu wa taala sargini yo o heyno lebbi 4 e balɗe 10 ɓaawo ɗum sargina ndondi nin senda o yeɗaka ndondi makko bimana ko muuri makko acci ko mari jeɓal hawnaaki o heɓa galle ɗon hawnaaki heɓa sambur ɗon honto o yaltinde hannde kadi koye galle moodi makko woni ala ko o yaltini hannde kadi o yaha nokkugo koye bimana ko e galle makko woni a fami faandi si sendama o heɓi jeɓal tawi mo mari sambur ma mari galle ko on to o yaltinte hara ala ko o yaltine oɗo aya ko wii ko wonde woɓɓen worɓe wonɓe faataade ɓe acca ɓaawo maɓɓe sonnaaɓe ɓaawo maɓɓe hino fawiiɓe wasiyanagol sonnaa maɓɓe ɓen yo ɓe dakinite hitaande timmunde ila ñannde ɓe faatii nden sabu hoɗugol ka galle moodi maɓɓe ko aldaa e yaltingol ɓe ko aldaa e yaltingol ɓe embere nde ɗo hitaande woni few ka walkugol annde maɓɓe nden miijo suno mo ɓe heɓi on ka ittangol ɓe ɗum e ka ɗiggal ngol ɓe si tawi noon kañum sonnaɓe yaltani hoore maɓɓe ada hitaande nden timmude junubu fus fawaaki on yo ronay ɓe jeyɓe galle junubu fus fawaaki on ɓittende fawaaki on e hoore ko ɓe yalti kon kadi junubu fawaaɓe kamɓe kadi sonnaɓe si tawi hara ko ɓe yaltiri ko maslaha maɓɓe ɓe yaltiri e ko hunde dagiinde kadi ɓe yaltani Allah o ko o fooluɗo e laamu makko ko o ñeeñuɗo Allah ko o fooluɗo e laamu makko ko o ñeeñuɗo e yamirore makko e haɗoye makko ɓe inni oɗo aya wa hadhihi l aya mansukhatun bi qawlihi ta'ala walladhina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa asra ɓe holli oɗo aya ko bortiraɗo nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗon ɓen wonɓe faatade e moon ɓe acca sonnaɓe yoɓe habbita sonna maɓɓe habbita lebbi 4 e balɗe 10 ɓaawo ɗum Allah subhanahu wa ta'ala daali woni mutallaqat no woni sonnaɓe al mutallaqati ko jam'u mutallaqatun ko debbo goto mutallaqati ko jam'u ɓen rewɓe sertaɓe no wodani ɓen ɗon kadi awa hiɓe fuddi e waɗanede honɗum mata on nemine bil ma'ruf no moƴƴiri ɗum noon haqqan ala muttaqina ɓen sonnaɓe no wodani ɓen sonnaɓe sertaɓe nemingol ɓe immorde e holtingol e dépensegol e mbaadi andandi moƴƴindi kadi ka sariya ɗum noon waɗugol ɗum ko haqqi e hoore huleɓe Allah ɓen ɓe rento hiɓe rento mo e lette makko ɗen sabu huugo yamiroje e accigol haɗoyeji woɓɓe yooɗo aya ko fii sertaɗo ta o naadaka e suudu o teŋaka woɓɓe yooɗo aya no mofti baltode oɗo aya ko o mum no huuɓiti kala sonnajo wonaɗo sertede hino hani ko okkore o moƴƴie e makko si o yaha hawnaki ɓernde makko nen tode wulle fii mum ɓa neɗɗo ɓe no yiɗi nafoore mum nden mo ɓe no yiɗi nafoore mum nden kadhalika nani yubayinu llahu lakum ko ni Allah ɓanginiran taw ayatihi ayaji makko ɗen o ɓangina ha laaɓa pos la'allakum taqino belaji on haqqilen ko sifa nde ɗo ɓanginande laaɓude ko Allah ɓangini fii ɓiɓɓe e fii sonnaɓe ko jannguɗen ɓaawo ɗo e fii dewle ko ni Allah ɓanginiranta on ayaji makko ɗen e ñaawoje makko ɗen e kala ko haton jinɗon e muɗum ka gurdam mon e ka laahara mon fii on haqqil gollitiron ɓaa ko si on haqqili on faami gollitiron eyo sabu en andiɗo en janngi piijugu ɓaawo ɗo ne ila naatuɗen jere o fiilayi ɓaawo en janngi ko homɓe duwa okkede ko homɓe duwa jombeede en janngi fii ñaawoje fiilayi en janngi fii wondoje
en jangi fi ko wiyete ilay en jangi fi ko wiyete kon khulgu en jangi fi ko wiyete kon talaqa en jangi fi ko wiyete ko al irda en jangi fi ko yowndiri e ko hombo si oɗo jombama o naadaka e suudu o tengaka ko honno si o tengama kono o naadaka e suudu ko honno si o naadama e suudu ko honno en jangi fi edda en jangi fi ko yowndiri kadi e fi eddaji e heynagol fof en jangi ɓawa ɗo ɗum ɗo Allah ko ɗum woni ko Allah sakki ɗo kadhalika yubayinu llahu lakum ayatihi la'allakum taqiluna saabu yiiɗen ɗo ñawoje ko ɗo hatti ko ɗum Allah fermiri dambugal ñawoje ɗe e ɗo ko ɗo yaltuɗen e programme bi mana sonnaɓe ñawji ɗon janngude ɗen joni ko histoire ko nande ɗum wonɗen e janngude mais Allah subhanahu wa ta'ala alam tara bela yaali ila alladina faade ɗon khoraju yaltu e min diyari ko galleji maɓɓe wahum tawi kamɓe ulufun koɓe guluje uluf ko jamu alf ulufu guluje ko won ɗum yaltinnoɓe hadaral mawɗe kulol mayde ko annabajo maɓɓe on noddiɓe min ka jihadi min waɗen jihadi Allah yamiri waɗugol jihadi min yatamen maaya ɓe accinaka subaka no halda yaltugol bimbiya e fof ɓe dayi ɓe dogi ɗe guluje woɓɓe guluje jeɗɗi woɓɓe guluje jeetati min noon Allah yi ulufun toɗɗagol ɓe ngol haala ko nombre on na andugol nombre maɓɓe o nafoore Allah na en ko ɗum Allah wowla ka perdinaymo tan andugol ronkugol andugol nombre on lorrata en si tawi noon andugol ɓen on nombre nafayno en Allah haalayno si ronkugol andugol on nombre lorrayno en Allah haalayno kono tafara o haalale ko tel guluje tel ko ɗum hatto jinne nge ɗaɓɓutugol fiiɗum en hatto jinne ɗaɓɓutugol ko guluje tel ko Allah ko guluje kawri o ko honɗum yaltinoɓe hadaral mawti ko kulol mayde ɓe dogi ɓe yalti ɓaɓe yahi ka ɓe yaari toon Allah wiyano goɗɗu yoni wona faga allahumulla Allah wiyano ɓe muutu ɗa ko mayde won ɗon hulde maaye kono nde mayde ɗo ko mayde lette wona mayde lajangal hewti wono ko ɓe wono ɓe winoɓe arinallah jahara tan hollumin Allah e kene ɓe wara andi ɓe non tawi na daati lajang maɓɓe nga hewti Allah jaɓɓito ruhuji maɓɓe ɗum fi hollugol ɓe awa mayde nden wona dogugol mayde danata mayde pelletti wona dogugol mayde danata mayde pelletti donc ɓawoni ɓe maayi balɗe kadi woɓɓe jeetate ka hawri wo tampinta e ronko andu balɗe jiɗo ɓe maayi summarate ahyahum Allah wurniti ɓe Allah immintini ɓe hawnati goɗɗo wiya sabu ko moni wiide kon ɗo si en anda lor si en andali lorata en si en andi nafata en ɗin nombre ji ma deññalaɗe hawnati goɗɗo wiya ka sa yimo wol ɗum ko ɓawa anda woni gonga ma tigui mi anda few mi anda kono noon wona min kadi fuɗɗi wowlde ɗum Usaymin Kane yewte siko ɗin konnguɗi wiigol koko si en anda ɗum nafata en yani si en andi nafata en si en anda lorta en suka ɗin konnguɗi si en yurni kele en tawede ko non woniri donc haray Allah subhanahu wa ta'ala sumarat ahyahum o wurntiɗe inna Allah no Allah zu fadlin ko joomiraɗo ɓural ala nnas e hoore yimɓe ɓen ko joomiraɗo moƴƴere neema e hoore yimɓe ɓen walakinna ko wontum aksara nnasi ko ɓuri hewdemɓe ɓe la shukurna ɓe ala jarnude nemaji Allah ɗin e a anda yo nelaɗo alam tara on ɗon fiɗo a anda no fiɗo a yiyali e a anda yo nelaɗo dogunoɓe e leydi maɓɓe ɗin ka galleji maɓɓe tawi ɗen koɓe guluje ɗuɗuɓe kulol mayde immorde e nawnare ma ɗum warede woɓɓe wi ko nawnare ɓe doguno woɓɓe wi ko jihaadi hare ɓe dogi Allah wiyane ɓe kaɓe yaari to maaye duñande wotere ka lettugol ɓe sabu ko ɓe dogi kon Allah yoɓe maayi ɓe foppu ɓe maayi e kodduri Allah subhanahu wa ta'ala refte Allah hoddiri kadi ɓe immi ɓawnde ɓe maayi e dumunde mo Allah subhanahu wa ta'ala andi ɓe immi on sey fii yoɓe timmin lajal maɓɓe happangal ngal fii yoɓe waagito ɓe tuuba ɓe rusto ko Allah subhanahu wa ta'ala no o Allah ko o joomiraɗo ɓural e mawnungal e hoore ɓeeɗo yimɓe sabu mo waɗani ɓe nemaji ɗuuɗiɗi ko on tun ko ɓuri heewde ɓeeɗo yimɓe ɓe jarnata nemaji Allah ɗin ɓe
بجرنتا الله إهور كونكو أموئي مأبي وقاتلوا هابي يمسك أن جلد إما دين حبيرن كلاكو واودن حبير في الإسلام بانتا وقاتلوا هابي في سبيل الله في لا ولا الله نقول وتأنهلوا وتأولو إنكنا سيدو موسى كم بكرب موسى وعلموا أن جلد أن الله الله سميع كونانو كونغو دي مون عليم كون أنيجي مون إقول مون هابي جلد بهفرابي في يلات كونغول الله نقول كونغول توغول وأندي الله كونانو كونغو دي مون هم أندي أنيجي مون إقول مون من ذا الذي كهمبوني أم يقرض الله نيولو الله قرضا نيمان حسنا مؤينه فيضاعفه له الله سوانا مدون أضعافا كوال كثيرة أولده والله الله يقبضه متما ويبسطه فونتا وإليه كفارك مكو ترجعون ونكرت تدون كهمبوني on dépense jawdi makko dépensande moƴƴude ka moƴƴagol hara kadi ko hasbitorgol baraji ɗin ka Allah hara ko fi Allah o waɗiri tawa kadi konko o dépense kadi ko jawdi laaɓundi sabu nelaaɗo maki sallallahu alaihi wasallama mommo sakkori ko fotata e feccere tamaru tawa ko fi Allah o waɗiri tawa kadi ko faggitande laaɓunde Allah jaɓire ɗum ñaama makko ngon o dankoro ɗum wona goɗɗe mon dankoro taŋe makko on noon Allah subhanahu wa ta'ala sowanamo ɗum ha o ara o fotta e mum ñande dargal tawata e fello no fota e fello Allah sowanamo ɗum ɗon cowalle ɗuɗuɗe sabu Allah subhanahu wa ta'ala soway baraji ɗin hara goɗɗo anda ko jelu joddi makko nin ko moƴƴundi tawsi no fota tawsi no woodi foti ɗo Allah subhanahu wa ta'ala joddi o Allah hino fontana arsike mo o faala o yanñanamo o faala dépense jawde mon ɗen wota on haaje waɗe tun ko Allah yamiri on kon Allah no fawtani en fof arsike himo arsikude en fo e meɗen Allah subhanahu wa ta'ala kanko ne arsike o ɓittine on mo o faala o yanñana on mo o faala sabu hikma makko sabu neema makko miskina kadi ko neema patron yagal kadi ko neema Allah ko waɗi o ko moƴƴere si tawi jiyaɗo on jarmi Allah e hoore muɗum kanko wodan hikma yottiɗo e ɗum ɗo koko Allah woni ruttorde nden ɓaawo fiyake ɗen ɓaawo dargal ngal darike koko Allah ruttete o yomo ɓe ko golli kom yo Allah hawrne sawaba ko ɗum ɗo kaɗum komi faami e nder ɗen ɗo ayeje wallahu a'la wa a'lam.